Bakunzi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngagaza imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Patrick mu ijambo ry'umunsi. Amahoro ya Kristo Yesu agwire mu miryango yanyu. Ndakunda ngene muramukurikana ibiganiro byacu. Mushishikare, Yesu abahezagire. Mushikare kubisangiza abandi, abatagira subscribe muyikore, Yesu abahumugisha. Ijambo ry'uyu munsi ryanditse mu gice cya Petero. Igice cya kabiri umurongo wa mbere no wa kabiri. Tuvugana rero ijambo rivuga ngo twifuza ubutumwa butavanze n'amazi. Nuko rero mwiyambure inzigo n'ubugunge bwose n'ubujyajye n'ishari no kuvuga abandi nabikose. Uyu mwambaro ntubereye abana b'Imana. Uyu mwambaro ntubereye abana b'Imana. Petero yavuze ibintu bine bigomba kwambugwa ku buzima bwacu. Tutagomba kubaho dufise. Yavuze ibintu bine, yavuze ngo mwiyambure inzigo yose cyangwa ubugizi bwa nabi. Mwiyambure inzigo yose n'ubugunge. Ubugunge cyangwa uburiganya bwose, ubujyajya. Haleluya. N'ubujyajya n'ishari no kuvuga abandi, gusebya abandi. Hari abantu bafise mission yo kugenda bica abandi. Iki kintu ugikore uzi neza ko umunsi umwe nawe bizagushikira. Hari abantu birirwa batuka abandi ari ku marezo sosiyo ari hehe, umenye neza ko ivyo mbuto uriko urabiba hari umunsi nawe uzoyimbura. Mwiyambure. Petero abwira abakristo, arababwira ngo mwiyambure. Aravuga ngo nuko mwiyambure inzigo yose. Inzigo ntikokagombye kuba mu buzima bwacu. N'ubugunge bwose, n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi. Ishari, abantu bagira abandi ishari, abantu bahamba abandi. Ibi bintu, uyu mwambaro tugomba kuba umwambaro wacu. Ishari, ukagirira abandi ishari, nimba atunze kukurusha, nimba ateye imbere akamugira ishari, iryo shari ryawe uryiyambure, ntacyo rizo kugezaho. Uwo ni umuzi mubi w'abadayimoni. Tubiyambure ku buzima bwacu. Aha, no kuvuga abandi nabi. Hari abantu birirwa bavuga abandi nabi. Aravuga ijambo umurongo wa kabiri nkunda cyane, mumere nk'izo yazivutse vuba. Mwifuza amatata y'umutima atafunguye kugira ngo abakuze abashikane kugakiza. Amen. Mwifuze ubutumwa butavanze n'amazi. Ubutumwa bubakuza bukabashikana kugakiza. Haleluya. Bavandimwe, mureke mbabwire, hari umunsi umwe itorero rya Kristo rizava muri iyi si rikaja kubana na Yesu. Hazajayo abantu biyambuye uyu mwambaro navuze haruguru, bifuje amata y'umwuka atavanze n'amazi. Ubutumwa bubakuza bukabashikana kugakiza. Ndakwifurije gukura uve mu bwana. Tumere nk'izo yazivutse vuba. Twifuza amata. Nta mwana uruyoya boheza amata avanze n'amazi yobaho. Yoca kagwara yoca apfa. Murabona abavyeyi baritwarika amata y'umwana gose ntabejemo amazi. Twebwe ari gihe turondera ibintu birimo amazi. Ibintu birimo amazi ntacyo bidukorera, ntacyo bitumarira, ntibidukuza. Ariko twifuza amata atavanze n'amazi kugira ngo adukuze, adushikane kugakiza. Twifuza ubutumwa butavanze n'amazi. Paulo ageze i Tesalonike, hari ibintu nk'abingahe ngo byaranga itorero ry'Abatesalonike. Itorero ry'Abatesalonike, reka dusome mu gice cya Itorero ry'Abatesalonike igice cya mbere. Abatesalonike igice cya kabiri umurongo wa 13. Natwe igituma dushima Imana ubudasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye n'iryo ry'Imana, mutagemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nik'Imana koko kuko ririko rirakora muri mwebwe. Amen. Abatesalonike bamaze kumva ijambo ry'Imana ngo baryakiranye umutima ukunze. Haleluya. Ngo baryakiranye umutima ukunze, ntibaryakiranye nk'ijambo ry'abantu. I Tesalonike bari bujuje ibigomana, bari bujuje ibintu, ariko maze kumva ubutumwa butavanze n'amazi. Hariho ibintu ngo Paulo ageze i Tesalonike yarabashimiye, yavuze ibintu byaranga i Tesalonike. Ijambo rya mbere ngo bariganye Paulo, mwaratwiganye mwigana n'umwami Yesu. Paulo akibabwira ubutumwa bwiza ngo baramwiganye, ngo bigana n'umwami Yesu. Icya kabiri cyaranga Abatesalonike ngo kwizera Imana kwanyu kwaramamaye muri Akaya na Makedoniya, ngo bamaze kwakira umwami Yesu. Abandi barabimenye
bene data bareke mabwire igihe twizera umwami Yesu n'abandi bazamenya yuko twakijijwe. Abatesalonike ngo kwizera kw'Imana kwabo kwaramamaye, bari barakiranye ubutumwa bwiza umutima ukunze, ubutumwa butavanze n'amazi, mwabaye icyitegererezo cy'abizera. Amen. Bene data bari barabaye icyitegererezo cy'abizera. Murazi yuko twebwe muri iki gihe cya none umuntu arashaka kuba umukristo akaririmbana no muri badashobora kuramukanya, akaja muri korari umuntu badashobora kuvugana, umuntu badashobora kuramukanya. Ibi ni biki? Ugasanga mu itorero harimo ishari, harimo kwicana, harimo inzigo, harimo abantu bagahamba abandi. Ibyo ni biki? Abatesalonike ikintu ngo cyaranga mu bintu byaranga Abatesalonike ngo babaye icyitegererezo cy'abizera, icyitegererezo cyiza cy'abizera, ngo abantu bakazabona bakava muri ya muntu n'umwami Abatesalonike babaye icyitegererezo cyiza cy'abizera. Ikindi ngo bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, ngo bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Amaze ijambo ry'Imana ngo regera mu mitima yabo, ngo rirasenya rikuraho ikintu cyose kitatewe n'Imana. Icyanyuma, haleluya, ngo baretse ibigirwamana bakicumva ijambo ry'Imana. Bene data ikindi ijambo ry'Imana igomba kudukorera nukureka iyo ngeso yakugoye. Baretse ibigirwamana, ibyari byarabagoye barabiretse, baretse ibigirwamana. Mukristo ageze kwa nyumba nziza, mu gitabo cy'ingenzi, abasomye igitabo cy'ingenzi, mukristo ageze kwa nyumba nziza yasanze afite abakobwa bane. Haleluya. Abakobwa bane, umwe witwa Mirinzi abaza mukristo aramubwira ngo mbwira izagushoboze kunesha runo rugendo. Numvise waciye mu bibazo byinshi, waciye mu mishayo, wahuye na za poroni, wahuye n'ibibazo bitagira uko bingana, niki cyatumye unesha muri no rugendo? Aramubwira ngo iyo nibutse ibyabaye ku musaraba numva ndemye. Hari igihe uzumva ibyabaye ku musaraba, uzi cyabaye ku musaraba, twakuweho biga bitanyo byacu byose. Mukristo arabwira ngo iyo nibutse ibyabaye ku musaraba nagendana umuzigo mu bwongo wanje, ariko maze kugera ku musaraba ndawutugwa, nza numva no gukomeza urugendo. Icya kabiri, iyo nibutse ihuzu nambayega, ihuzu nambaraga, ubucafu naringira, nza numva no gukomeza urugendo. Icya gatatu, iyo sonye amajambo y'Imana ari mu kino gitabo umuzingo nagendanaga, nza numva imbaraga. Haleluya. Ngo iyo shize umutima iyo ndikondasha. Cyanyuma, iyo shize umutima iyo ndikondasha. Murage mbabwire abana b'Imana dufite iyo turiko turaja mwisi si wacu. Uwo buri Washington, uwo buri Canada, uwo buri ahantu hose uri mwisi si wacu, dufite iyo turiko turasha. Abakiri ijambo ry'Imana, abakiri n'umbuto itabora, haleluya, dufite iyo turiko turaja. Hari umunsi umwe tuzaja kubana na Yesu umukozi wacu. Haleluya. Aramubaza ngo niki gutera ku Siyoni? Kuri Siyoni kubera iki? Haleluya. Nuzobona umwe nkunda kuruta abandi, nta rupfu rubayo. Haleluya. Nzobona uwabambwe, nzobona uwabambwe. Haleluya. Bavandimwe, mureke twifuza ubutumwa buzatugeza imbere y'Imana, twifuza ubutumwa butavanze n'amazi, nibwo buzadukuza, budukure mu byaha. Haleluya. Abatesalonike bamaze kwizera umwami Yesu bakuye ibigirwamana muri bo, bakuye ubucafu. Haleluya. Imitima yacu tuyikuremo ubucafu, amaso yacu, ibyiyumviro byacu tubijane tubigomorere Kristo. Mwifuza ubutumwa butavanze n'amazi. Hari umuririmbyi waririmbye, umukobwa w'umusedo yaririmbye indirimbo 108, aravuga ngo jendo mu Kristo, ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje kikanibagiza ibibazo byose. Uyu mukobwa yari afite ikibazo gikomeye. Haleluya. Bariko baramubwira mu ntaye yiwe, bariko baramubwira ngo arongogwe kwihari ku mugabo ufite uwundi mugore, arababwira ngo jewe ndi mu Kristo, nico ni ikintu gihumuriza umutima wanje kikanibagiza ibibazo byose. Numva dunguwe neza mwami waje, jewe ndi mu Kristo, intara yacu ni ijuru. Haleluya. Intara yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Reka ndakwifurije kuzobona Yesu. Reka ndakwifurije uri kurahurikirana, ndakwifurije kuzobona Yesu. Ndakwifurije ugwana intambara nziza yo kwizera, uzobona Yesu. Ushishikare kugaburira umuhemu yawe ubutumwa bwiza buzima bugukuza, butuma wiyambura kamere, wiyambura ishavu, wiyambura urwango, wiyambura ubwibone, amacakubiri, wiyambura ishari, wiyambura kuvuga abandi, ubyiyambure. Wambara ubutumwa bwiza buzotuma ubona Yesu. Ndakwifurije umunsi umwe uzobona Yesu. Haleluya. Uzicarana na Yesu. Amen. Turifuza kuzobona Yesu. Haleluya. Paulo yabwiye Abagalatiya ijambo ryiza, aravuga ngo nabambawe na Kristo, ngo yamarasi ndiho, ngo ni Kristo ariho mu buzima bwaje. Reka ndakubwire, baho Kristo ari uganje muri wowe. Vuga ari Kristo aganje muri wowe. Ibyo ukora byose ubikore unezeze wagufira akazo kuzokira. Paulo yabwiye Abakorinto, baravuze ngo haleluya, ico dukora cyose nikora kugira ngo nezeze wafiriye akazokira. Ndakwifurije
kubaho unezereza umutima w'Imana, unezereza umwami w'Imana, wakira ubutumwa butavanze n'amazi, bugukuze uve mu bwami ugera ahantu ubu umuntu akomeye mu bwakiza. Haleluya. Nicyo cyonyine kiza gutuma ubana na Yesu, wiyambure umwambaro wose Satani yo kwambika utariho. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, turifuza kuzakubona umunsi uzaza, turifuza kuzakubona, duhize imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacu. Umunsi Yesu niwaza, tuzogusange mu bwami bwawe. Amahoro ya Kristo Yesu aganze, ugenderera umwe wese kuri anumviriza Imana, ikintu cyose kimugoye ashobore kwiyambura ikintu cyose kibi ku buzima bwiwe. Urakoze cyane, ishimwe rigarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.